Mapungo Garochidzwa Maremba. Ndolibuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Unwa khaphu dza gopi dzi swikaho 4 nga ḓuvha zwi nga thusa u fhungudza maitele a u aluwa ha muvhili kha vhathu vhane vha khou tshila na vhulwadze ha muhumbulo. Izwi ndi u ya nga mawanwa a tsedzuluso gandiswaho kha dzhenele ya BMJ Mental Health. Naho zwo ralo, unwa khaphu 5 na u fhira a zwo ngo sumbedza mbuyelo. Tsedzuluso yo rangiwaho phanḓa nga King's College London yo ḓitika nga data ya vhalwadze vha maḓana mana furaru rathi u bva kha ḽa Norway. Data yo kuvhanganyiwa vhukati ha ṅwaha wa 2007 na 2018. Vhorasaintsi vho bveledza modele muswa une wa ḓo shumiswa u bvumba miḓalo. Kha ngudo yavho yo anḓadzwaho kha dzhenela ya Geophysical Research Letters, vhorasaintsi vha ri modele wavho u dzumbulula nḓila ine zwiimo zwa dzingamupe na shango zwa ṱangana ngayo. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga vho Samuel Munoz, profesa wa saintsi ya zwa lwanzheni na mupo ngei Northeastern University, na Lindsay Lawrence, mutshudeni wa PhD. A khou guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Arali vha na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana wa sala murahu, vha nga ri foinela kana vha rumela mulaedza wa WhatsApp kha nomboro za 083 316 0190 kana 083 861 2263. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa kuendedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai. Vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Valderan Brands i hanefha tsini na vhone. Ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Valderan Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.